چەندین جار لەسەر ئەکرانی خانی تیڤی، چەندین جار لەسەر کەناڵا منا یوتیوبێ من بەحسا ڕۆڵا خاپۆ کرد. ڕۆڵا خاپۆ di teslîmbûyîna Rojava de. Rola Xapo di zext û tehdîd û gevxwarin û çavsorkirina li hemberî Qesedê û Hesedê. Gelek kes digotin mubaleğe ye û ne rast e û hêdî ev mesele eşkere dibe, medya PKK eşkere dike. Îja çawa eşkere dike? Wekî qencî, wekî tiştekî pîroz, wekî destkeft, wekî tiştekî baş li ser navê Xapo qeyd dike. Ev rojnameya Yenî ya Şam ku rojnameya PKK ye û li dewleta Tirk a dagirker de tê çapkirin û belavkirin behs kir. Tekez kir. Piştî ku me got gelek cara îdî ew bi devê xwe tekez kirin, kontaktê Apo û danistandinê Apokî kesayetiyekî navnetewî diyar kirin. Ez vê dizanim bi hezara bi seda belgejî hene û hûn dixwazin vegerin ê ku şek û şubhet û gumanê dide ser van axaftinê hanê, dikarin vegerin ew belgeya ku parlamentoya dewleta Tirk belav kir 16 rûpel behsa nerîn û helwest û têgihiştina Apo ji çareseriyê re têde bi zelalî tê kirin. Bi zelalî. Bi Kurdî ez karim bêjim wekî îtirafçiyekî, wekî kesayetiyekî xwe teslîm bike, ew belgeya hanê belgeyekî dîrokî ye li gorî berjewendiyê dewleta Tirkê li dijî berjewendiyê gelê Kurd û kesayetî û rastiya Apo de diyar kirin. Weke kakilê gûza xerabe ew qalikê hanê, qalikê propaganda li ser wê tê rakirin, ew qalikê xweşik û onder Apo û onder Xapo û kunder Xapo û ev çîrok mîrokê medya Apoçi ye tev. Ev mekiyaja hanê hemû radike. Wî kakilê genî, ê kurmî, ê pintî, ê xerabe, ê kûfikî, ê efnikî, ê rastiya Xapo ji gelê Kurd re eşkere dike. Vegerin wan 16 rûpelê hanê bi bêhna fire hêdî ê ku bi tirkî jî nizane dikare terceme bike wê baş Apo nas bike. Ew delegeya hanê ew şandeya ku ji parlamentoya Tirkî çû bi Apo re rûnişt lê guhdar kir li ser daxwaza MHP, li ser daxwaza Baxçelî nûnerê partiya MHP a Nijadperest, nûnerê partiya AKP a desthilatdar ku koalîsyon ji wan pêk tê û nûnerê Dew Partî Çeqilmaz Partî çûn bi Apo re rûniştin. Medya PKK çend xêz jê belav kirin lê dewleta Tirk wekî belge 16 rûpel belav kir. Lê vegerin hûn ê binerin rastiya Apo. Dûrî propagandeya ozgur polîtîka, dûrî propagandeya û rêklama Yenî ya Şam û Sêrk TV û Amed Dicle û Quzê Kerê û Rêxa Dehşê û ev medya çêkerê Xapoçî. Dûrî wan. Yanî wê ji wer bêje heval taktîk e, heval dewleta Tirk derxistî, heval nizanim çi ti reaksiyona Dew Partî Çeqilmaz Partî li hemberî ew 16 rûpelê hanê derket, na. Ti reaksiyon û nepejirandin û neqebûlkirina Apo û parêzerê Apo li dijî wê wan 16 rûpelê hanê derket, na. Ti reaksiyona Qendîlê û serkirdeya PKK li dijî wê derket, na. Ez ê li Amed Dicle guhdar bikim ya ez ê li Qendîlê guhdar bikim ya ez ê ji lê parêzerê Apo guhdar bikim. Ez ê li kî guhdar bikim?
helbet li van sêwlek mêwlek û tacî maciyê medya çêkerên PKK Reşad Sorgul û Ahmed Dicle û Nizam Ardal Er û Quzê Kerê û Rêxa Dehşê li vana neyê guhdar kirin. Tehdîda didin, gefa dixwin, çavsorkirinê dikin, ev qûça we. Berê jî û niha jî sibe jî. Dema ez diaxivim, ez bi belgeya diaxivim, vav belge ê ku derketine ser hemû asteyan. Ser hemû asteyan. PKK van belgeyê hanê ê ku derket ne Apo ne PKK. Kesekî ji wan şermezar nekir. Herin lê vegerin bi bêhna fire, qehwa xwe deynin ber xwe, hêdî hêdî rêz bi rêz, paragraf paragraf lê vegerin û bibînin bê Xapo çi dibêje, çi difikire, çareseriya wî ji mesela Kurd re bi giştî li Bakurê Kurdistanê li Rojava çi ye. Hemû di çarçeveya plana dewleta Kûr, plana Yalçin Küçük, plana Ergenekûncî, plana MHP, Doğu Perinçek û van kesên hanê. Bi çi çavî li mesela Kurd dinerin, li çareseriya Kurd dinerin, aynî çavî Xapo li vê mesela hanê diner. Çareseriya ku çêbû, ku navê wê dikin çareserî, qaşo çareserî, peymana di navbera Colanî û Mazlûm Ebdî û Qesede û Hesede. Qaşo, Xapo dewleta Tirk tirsandiye û dewleta Tirk mecbûr kiriye û Colanî mecbûr kiriye û dinyayê hemû mecbûr kiriye ku rabin li gorî wî bimeşin. Çikî wilo tune ha. Tiştekî wilo tune. Tersî vê ti carî di helwesta Xapo de li hemberî dewleta Tirk rexnekirin, şermezarkirin ti carî tune. Me dehê cara behsa vê mesela hanê kirî. Efrîn hat dagirkirin, Apo şermezar nekir. Serê Kaniyê hat dagirkirin, Apo şermezar nekir. Êrîşên li ser Helebê hat kirin, Apo şermezar nekir û rexne nekir. Hevalî wî, qaşo hevalî wî, Alî Heyder Qaytan û Riza Altun bi firokên dewleta Tirk li gorî medya PKK, li gorî daxuyaniyê HPG hatin kuştin, Apo şermezar nekir. Sakîne Cansez û hevalê xwe keçên Kurda, jinên Kurda li Parîsê hatin kuştin û hemû kes gotin mît li dû kuştina wan e. Dewleta Tirk inkar kir û PKK got jî di daxuyaniyê xwe de lê Apo şermezar nekir. Wîja niha ji mir Apo dilê wî ser Kurdê Rojava dişewite û dilê wî li ser doza Kurd dişewite û li gorî çîrok mîrok û vir û derewê yên yaşa. Xapoçiyên Sûriyelî ê Ronahî TV û ev tirşikçî û çeqmaq û mifte û nizanim desmalê Cemîl Bayîk ew jî rojnameya Yenî Şam a PKK kirin ji ber ku rebenê Rojavayî nizanin vê mesela hanê, kêm ji wan dizane lê piranî nizanin ku Yenî Şam a PKK ye. Kirin rojnameyekî dewleta Tirk û rastî ev e, Yenî Şam rojnameya dewleta Tirk e. Ozgur Polîtîka rojnameya dewleta Tirk e. Xapo zilamê dewleta Tirk e. Medya PKK li Rojavayê Kurdistanê jî ew jî medya dewleta Tirk e. Rastî yanî dixwazin Apo pê mezin bikin lê ketin wê xefka hanê. Rojnameyekî Tirka behsa girîngiya rola Serok Xapo di çareseriyê de. Ja nikarin rola Amerîka û Fransa û rola Kurdistana Başûr inkar bikin, nikarin Apo jî dixin nav meselê. Rola Apo hebû, lê rola Apo a teslîmbûyînê bû.
انتگره بویی نبو چافسور کرن و تهدید بویی نبو رولا آپو کو د جوینن تیل کنفرانسا جه الهام احمد رد بیشه فاحشه رولا آپو رولا آپو کو مظلوم عبدی تهدید که دی بیشه دما سال نوت و شش نوت و حفت نوت و حشت کت نوت و نحیا 10,000 تل اوروپا بو جنایت تصفیه کرنه و کشتن کادروین PKK از همو رایا گشتی ره اشکره بکم رولا آپو رولا چافسور کرن و تهدید کرنه بو راستیا رولا آپو دوی چیروکا هانه ده دوی بازارا هانه ده دوی پلان و لحظاتنا هانه بو نه کو چافسور کرنه دولتا ترک بکنه جولانی بکه آپول بر چیه آپو چه هیزا وی هی رابط تهدید لمعموره کیمیته بک لکی موندکه لمدیا PKK وی بنه پخن وی ترمپه بکن اندرلک و نزانم چه رو وره بدرو جبو چه یعنی شامو مدیا PKK آپو ددن پیش برکو رو رشن او 16 رو پلین کداکتن دولتا ترک راستیا آپول پیشیا رایا گشتی دیار کرد به چو قیس انسانه کی ارزانه چو قیس گلی کرد ارزان دبینه تشتین کل سر آپو برید هاد گوتن کو آپو د سپیکه د دما چوی انقره کنتاکتاوی و دانستندینی وی به جماعت و گروپ و ارگانیزاسیون گریداین مهپه هبو ایدی لسر زمان آپو تی گوتن دلخوشی و سلاو و کیف خوشیا دنابرا مهپه و جن دنابرا باخچلی و آپو د نجریزی دا اصلی خود د سپیکا خود آپو اندام مهپه بونده دا قوناغا د سپیکه ده پشتر مهپه ویشان ناو گروبین چپگرین ترکا دولتا کور دولتا رسمی اشکره AKP لی دولتا کور آبدزی اصلی مهپه اویاجی آلاوه کش آلاوه دولتا کور و آلاوه که جه آلاوه میته از بحثا سروک وانی نووی سروک وانی توتوی خاپو دک جبوی بدن پیش پشتی حق واسه تعذیبوین ولو وی پلچین بکن و قوناوی بشون و وشیرن و چیروک میروک هانه رولا ویا گرینگو جیروکی و نظام توشه ها دن کنی خواب کی دکن نابیجن او رولا دیروکی سرکه کو کردستانا روجاوا و کردستانا سوری پاراست رولا سروکی بریس سروکی نتوی سروکی دیروکی بریس کاک مسعود برزانی بو رولاوی بو آستا کردایتی مافی کردایتی او بریارا 13 جولانی کو درخست بریارا سرو کوماری بنا به هجمارا 13 همو کدا مسعود برزانی بو کدا مسعود برزانی کو مسعود برزانی چند خو آوید سر ملی خو و بوان ولاتا کت و دست به دانستندنی کر کو کار به خلکی اقناع بکه پیچکی تسلیم بوینا خاپو دخواز لسر روژاوا فرض بکه ریلی بگره پیچکی آستا کسایتیا کرد مافی کرد ناسنامه کرد دوی چاره سریا هانه ده بهنا کردایتی طعم و چیجا کردایتی تیده بلند بکه رولا مسعود برزانی ابو پارادیگمایا خاپو تیکچو به سر همو آستا یاده تیکچو سر آستا چرو ورین نتویا دموکراتیک و نزانم چو پارسی خوشی نادن عردی
آلدار و مالدار و صالح مسلم و اف سيولك ميولك و حتى روجا إيلو كولتي وعبادتي جبككير دكن وجخابو وجميتير دكن زلامي ميتين مي زلامي دولتا كور آترك سروكي وان زلامي دولتا كور اف دوفكي هانش خويل دو لدوي بيچ كي ريل بروي مسألة هاني گرت هولير بو كردستانا باشور بو كي بو پشت جبو كردين روج آوا دوي مسألة هاني ده و بچك آستا كردايتيه ناسنامه كردايتيه دوي چاره سريا هاني پاراست و تکس کر و بإصرار لسرسكيدي بريس مسعود برزاني بو لو ما آگر كت قونا PKK و سروكي PKK و مديا PKK و هار بون و سروكاتي هوال ترولا سروكاتي نزانه هوال سروكاتي دي امرالي دي ميتي هما موبايل خستي نوا دستيوي و چرچراوي ب دونالد ترامب رد آخوه بماكرون رد آخوه و هوال سروكاتي جوان خابواندن هاني ولو ورادكن و وري خوشي باوردك چیروک یعنی شام و چواکو آپو به ورو دروا ولو بنا بخینن و بدن پیش راستیاوی اوه ناخوازن لخوشاوان نای که او مسئله هانه به چه شکلی به کمترین مافی کرده و ناسنامه و کردواری وره چاره سر کرن بریارا آپو تسلیم بوینه دخوازت گلی کرد همو تسلیم بکه دخوازت گلی کرد همو بکه کولین دولتا ترک و آلاو و خزمتکارین دولتا ترک وکوی جوی هی همو گلی کردوی وکی خاپو به لینا مثلا نولوی کردین ولاد پاریز هنه کردین نشتمان پرور هنه جمرتی باوریا و جو خودی به جو کرد و کردستانی به دوی دما شر و پفچونا ده چو قیسه انفرماسیون جمر دهاتن به بلاو ند کرن لسر آستا گنیبوینا قادر و مادروی آپوچیا دهندره روژاوا ده تشتی او باهوز اردال کری نای گوتن ده دمی پیش دزی بیش خلاص مثلا هات چاره سر کردن هوال آنا نه وقتی ویه هوال عمدنا با شردنه هوال ایریش هیه آنا نه وقتی رخنایه اون بون بشک جی رژیما جولانی باشه وان تشتین کشمر هاتن انفرماسیون کشمر هاتن ده من پیش ده از ابرایا گشتیره پار بمک ده بره باهوز در که بیش نه راست حبسا شداده کد بین کنترولا باهوز دبو تشتی دهندری حبسا شداده ده چی بوزه اشکره بید کند بین کنترولا مظلوم عبیده بو ده بین کنترولا باهوز دبو گلک تشتین هنه گلک انفرماسیون هره ازی برایا گشتیر پار و بکم باهوز ده تقه ده بعجه مظلوم عبدی ده غیده ناوی ویچی صالح مسلم دورمه ده تقه آلدار خلیل کوچک و تعجیه خواه برد سوشل میدیا شد به برابه ده من پیش ده خلکین پیش ده از ایوان انفرماسیون انگی هاشتن me از ای پار بکم مجبر کو حتی نها بدهان کچو خورتی مدناوا لپو نینوکو دران جولانی دنه چارانو ساوان ندیاره جبلی کسی انکو هاتر کشتن تشتی که هات سری گلی کرد یعنی لمدیا آپوچیا و درانی وانی گنی و تلیه وانی ولو بدروا بلندکن و بسرکتن و وان چرو وره بدروا و گهوان ندن یعنی همو خاپاندنه تفگرا خاپوچی تفگرا خاپاندنه هجای شرمزار کرنکی مزن هجای لعنتکی مزن سبه میرو ایواری
berî taştê piştî taştê, berî firavînê berî piştî firavînê. Hema we apo li kur dît, fotoyê wî, alê wî we li kur dît, ji dêvla me, ji dêvla hoşeng hezar lanetî lê bikir. Ama çûş distê we hat û çûş devê we hat, distê we ji were. Ji ber ku heq kiriye. Heq kiriye û ja heta roja îro piştî heqwasa qurbanî, piştî heqwasa teslîmbûyîn, hîna wî li ser serê me wî ferz bikin serokê Newewî, serokê Tewtewî, heval tû ji ku zane seroka tî, nizanim çi û vî karakterê hanê û wekî qeşmera derdikevin ser medya û ja we ji mir apo bikin zilam. Apoya ku ewlo direelî û ca me tirk û xatîka me tirk û lê me tika me tirk û nizanim çi û li pêşiya mehkemeyê teslîm bû, di firokê teslîm bû, heta roja îro teslîm wê bi zorê ser serê me bikin qehreman û qehremanê esrê bîsta Ocalan û nizanim çi û ji van derew merewê hanê. Belê temaşevanê hêja. Birîn kûr e û dijwar e û êş giran e. Lê dem hatiye hemû tişt werin ser masê. Hemû tişt eşkere bibin, ji xwe hêdî hêdî eşkere dibe û hêdî hêdî çavê gelê Kurd li ser rastiya bes dibe. Rola min jî ew e ku ez tevlî vê hişyariyê bibim, bi axaftinê xwe, bi nerînên xwe, bi şiroveyên xwe, bi rexneyên xwe.